Za početak nešto najprostije, idemo u novi layer pa Alt Backspace da to popunimo crnom. Popunilo se crnom zato što je foreground color bila crna. Koja god boja je ovdje odabrana za foreground color, ta boja će biti popunjena sa Alt Backspace. Znači idemo dalje text tool, dodamo slovo jedno. To je to. Sad na tom layeru izabrano na koji je slovo stavimo masku, idemo na gradient tool, izaberemo basics, ovo je ovdje i samo uradimo otprilike ovako. I to je to, onda samo kopiramo slovo, prebacimo, kopiramo, prebacimo, kopiramo, prebacimo. I to je bukvalno to što se tiče ovog prvog tutoriala. Da je sad, ajde, čisto da ne bi izgledalo baš toliko tupavo, možda ubacimo neku teksturu, pa novi layer, pa ćemo onda stavimo ovako i eto, to je to, čisto da bi se bolje vidjelo, ali to je to za ovaj prvi i najprostiji. Ajmo sad dalje za nešto malo komplikovanije. Dakle, ista stvar, Alt Backspace, da popunimo crnom bojom, pa dodamo tekst. U međuvremenu zamenimo boje, da foreground sada bude bela, da nam tekst ne bi bio crn, pa onda ja ću, na primjer, da stavim ovako nešto, zato što sam to ja, jel da? Pre nego što bilo što drugo uradimo, to da pretvorimo u Smart Object, pa idemo Filter, Blur Gallery, Field Blur. I sad u početku ćemo samo ovako otprilike da stavimo. Ovo ćemo da smanjimo ovdje na 5. Otprilike. Sad u početku to radimo otprilike, a posle možemo da dodamo, kad već vidimo kako sve to izgleda i funkcioniše, da vratimo kako je bilo, da smanjimo, da pojačamo i tako dalje, ali za sada neka bude ovako, neka bude pinky. Nakon toga idemo Ctrl dva puta, napravimo dve kopije, pa na ovu prvu kopiju dva puta kliknemo na layer i isključimo red i green kanal, ostavimo samo blue, pa onda ovdje gore idemo isto to, ali ovog puta ostavimo samo zelenu i to je to. Sad izaberemo ovaj prvi layer, strelicom na tastaturi malo ga ovako mrdnemo, na primjer tu. Stavimo tako, pa onda idemo na gradient map. Izaberemo dve kontrastne boje, na primjer može ovako nešto, može ovako, može ovako, to sve posle možemo da menjamo, ali za početak neka bude ovo, pa blend mode promenimo na hue, to za sad izgleda već dosta bolje. Sad, kad smo već napravili boje, možemo opet da se vratimo ovdje što sam rekao malo prije, da vidimo kako to izgleda. Da pojačamo, da smanjimo. Meni se ovo sviđa, sad samo ću ovdje možda malo da pojačam i to je to, ok. Sad možemo ovdje da dodamo blur, možemo da idemo malo ovako. Pojačamo, što da ne, i možemo da dodamo i motion blur, još malo, ok, to je to. Sad, ovdje idemo na novi layer, pa idemo na edit fill, pa stavimo 50% gray, to je to, pa onda filter, pa noise, add noise, Gaussian i monochromatic. Ili Gaussian, ja bih volio to tako čitam. Idemo ok, pa onda idemo opet, znači taj layer koji smo sad napravili odabran, idemo filter, pa idemo blur i stavimo jedan piksel i to stavimo na blend mode vivid light. To sad već izgleda dosta bolje, ali ovdje smanjimo fill na nekih 30% da to ne bude baš toliko jako. I naravno, šta drugo, dodamo teksturu neku iza, rekoh iza, možemo da dodamo još jednu što da ne, ali na primjer ovako. Ali sad tu teksturu stavimo na blend mode screen da bi imala neku interakciju s ovom iza i fill isto smanjimo prilike na tako nešto. Sad najbolji deo u vezi ovoga je što možemo, zašto smo stavili Smart Object na početku, zato što sad možemo tu da kliknemo i da na primjer napišemo nešto drugo, jer ne moramo da budemo vezani za onaj originalni tekst, to je to, Ctrl S i to je to, vratimo se na dokument i onda imamo drugi tekst i onda tako možemo da menjamo koliko god hoćemo. Trećo. Sad stavimo jedno slovo, isto ovako, S, uvijek će da bude S, Convert to Smart Object, pa onda idemo na Filter, Blur Gallery, Path Blur, primjer ovako nešto, ovo isključimo, Center Blur, sad zavisi od
slučaja do slučaja, otprilike 30% neka bude ovde i speed nasviramo mnogo, otprilike eto ovako nešto i pomerimo tako, to je to, ne diramo ništa više, idemo ok i sad idemo opet Ctrl J da kopiramo layer i sad ovde iznad Smart Filters, desni klik, Clear Smart Filters, idemo Filter, Blur, Gaussian Blur i tu stavimo sad šta znam 3 piksela, možda 2 piksela, neka bude 3, pa idemo opet kao malo pre Gradient Map, izaberemo Basics, ovo je ovde i dodamo 1, 2, 3 tačke, ova prva stavimo crvenu, ova druga stavimo malo tamniju, žutu skoro, pa naranđastu, na primjer, otprilike. I ovde svetlija žuta. Ovako nešto. I to bi bilo to. I sad onda kad se vratimo na Path Blur, to je sve dinamično i onda možemo sada vidimo kako nam se više sviđa da ga smanjimo, da pojačamo. I u principu tako da se zajebavamo i to je to.